Isonto sabathala semini siyiphathela umfundisi umthathu wasenelisiwe inkosi zimbusise. Ekhethe inkosi yasekuphakameni. Ngiyabonga baba Nkosi yamazulu nomhlaba Thixo wawukhokho bethu ngiyacela uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni ngingumntwana baba akwasiwa uhambo lwakho ngolwakho wedwa lolu hambo sibuthene lapha nje kakho noyedwa luqondakho uma sekufika uqondakho suke sekuphambene wafika wedwa uNkulunkulu wasekuphakameni phethe umsebenzi wakho ulethe kithi kuba siwenze ngakho ngiyacela ke uNkulunkulu omhla wasekuphakameni Jehova athangifakaze lolu hambo ngiyacela ko uNkulunkulu okhokho nobaba mkhulu angiphe yena lawo mazwi azokuwabala afanele lelithuba anginika lona kuba ngiguqe phakathi kwabatana bakhe abayingcwele bese kuye bela ezofunisa lakhe sazokhonza lapha uNkulunkulu wasekuphakameni khonga umoya kaJehova uba nami uNkulunkulu omhle wakhokho bami angiphe isihlabelelo sizoba ngasika 129 ngangelibazisi wena sethasame
Baba Nkosi yamakhosi singofakazi kwesikubonile nokwenzekile emehlweni ethu nokwenziwe kithi nakwenzile ushembe emhlabeni wonke silapha nje ilowo uphetho wakhe umphako kakho ushembe angamnikile umphako wakhe kuphela kuhambisana ke nokuthi okunye uma ubuthunyiwe ubuse unqwamana nomuntu endleleni kulahleke lokho bokuphethe usuhlezi xoxo yakufuna ka usakutholi uyathi noma kubuza umnikazi wakho ukuthi kubeke ukuthola ukuthi kawukwazi ngoba kawukwazi nokuthi kulahle phi ngenxa yokuthi ukhohlwe ngoba ukuthunyiwe wathatha indlela obungathunywe yona ukube uJehova uyasivumela ngabe sihlale sibasha njalo sinjengalabo abantu abazobhajadiswa ngesonto kusasa ukube uyasivumela umoya ngabe singabatwana abaselwe nje zonke insuku ngabe kakho osekhulile nozathi mina ngimdala sengiyinzalo yalolu hambo ngobe inzalo yalolu hambo nomnikazi walo ushembe kuphela amukho omunye emhlabeni eziningi izindlela esesithathela zona akuyizona ezisilethe lapha safika singaphethe lutho siphethe nje inhlobo zezifo ezisiphetheke sizocela ukuba ushemba siphilise kuzo sesiyekile ukuba sigule sesiphethe ushembe esegula manje ethine seselapha yena akusethine sathi sizekwe sizofuna ukuphila inkinga ke enkulu ukuthi manje ufuna ukwelapha umuntu ongelashwakho alukho uthando olukhona emhlabeni wonke jikelele olufana nalolu thando ushembalo esanale emhlabeni wasiqoqa wasinika lona njengoba sizigidi zeinkulungwane esingaka amukho noyedwa nalo lolu thando kusho ukuthi lolu thando lukumnikazi wezinto kwazi ukuludala yena ngesingaye uqobo uthando lithi ke incwadi kakwenziwa ngalutho ngaphandle kwakhe konke kwenziwa uye uyena oyekhona bedala umhlaba nezulu wena udalwe emhlabeni udalwa ushembe amen uyibonakalisile ukuthi yena uNkulunkulu ngobe njengoba umfangeli kade ekhuluma nje ekseni ekhuluma ngokuthi ukhona udadewabo omunye wangenazo izingane kodwa omunye nezingane ushembezase siswini sakhe lo munye ukuthi zikhona ingane ezimbili zabafana kulowana ngungcono uhamba uyocela kuyenye uma yekunika uzokuyithola ingane yomfana not one emhlabeni umuntu ongenza leyo nto efana naleyo munye kuphela uye lo esiguqe lapha esimbuka lapha siphelele ngoba thina kasikhulumi ngalokho esingakwazi nesingakubonanga sikhuluma ngezinto ezenziwe emehlweni ethu nezenziwa kithi kodwa kunye okuyikhona sesinenkinga nakho omunye ufika salwe uNkulunkulu amkhanda ukuthi wena uzoba ngaka
aneda aphuma emhlabeni abona omunye omude kuze kuse ethishiya efuna ukulingana nalo munye umuntu lona ongasalwanga uma wakhe nongakhandwanga futhi uyise noma uba okhandwe uNkulunkulu yena ngesingaye uyifunelani lento okungeyona wafika la ekhaya usengayo wafika la ekhaya uzokhothamisa ikhanda lokuba ube ngumntwana waseNazarethe ubizwe ngomntwana waseNazarethe ubusubizwa ngoNdlovu kayiphendulwa phakathi kokuNazaretha ulahlekelweni ube kungengcono ukuphindela emsamo kini ufika uguqa uthi nginikeni lokho nani nike khona ukuba ngiye lapha kulowa lapha eNazarethe ngikuphethe sekulahlekele na kungeze kwaba khona lokho umuntu kaNkuluNkulu namhlanje kuthethwa amacala baphendulele libandla likaNkuluNkulu ukube libe ngela kwa Shoprite bakhohliwe ukuthi bafika lapha bezophathana abantu thina sasizokwenzani ukuze sibe lapha nami ngomunye wabo kangikhiphile angikhulumi ngoba ngithi mina ngongcono Isaiah 30 verse 1 qale verse 6 kubantwana abahlubukileyo ithile incwadi wo kubantwana abahlubukileyo usho uJehova kusho uNkulunkulu wasephakameni abamkela indaba ingaphumi kimi asebekwazi ukuyikhandela izinto bona ngesingabo ingaphumi kushembe nabambethe isambatho nasebezembathele izembatho kungeyiso esomoya wawo okungeyiso silikwa ushembe ubani lo sakubhincisa isidwaba esehlukene la ekhaya ngoba weniqhoyiswe la ekhaya umyeni osekuyo kunika esinye isidwaba lesi sidwaba ngesayiphile indodo esikunika lesi ukuze bandise isono phezu kwesono kawudala isono wena phezu kwesono nabehlela eGibhithe yabonga uma ushada ufika unikwe lokho emsini ozohlala ngakho uma kuthi ungaphuma ungakufakile kawunawuphuma ungakufakile ubani le ndodo osunayo la ekhaya esikunikeza izinto ezahlukene nalezi wena usubona ukuthi kungcono ufake ibheshu lomnumzana walapha ekhaya ufika uzoshada yona mfundiso leyo oyinikwe ngoba babe yakho mawusala lapha emsini wasekuphakameni bantwana bakaNkuluNkulu yini into ekhathaza uNkulunkulu phakathi kwethu ngoba mina imangikhoyisiwe ngiphuma kethi kwahlatshwa ihubo ngafakwa kulomusi nawe waphuma lapha kini wafika wafakwa ngalo leli hubo wahlala lapha kwase kuthiwa mbatha lokho wena uzokwembatha lokho yini into ekuxabanisa sakho ngoba unendlu yakho ushembe kakazasho ukuthi njoba silapha nje usibani bani ungcono uthandaza umthandazo ongcono ukuba ke umenyanyeke lo muntu ngoba ukwedlulile ubone ngani ukuthi wena awusalungile ngoba ushembe kakazasho ubusuthi usonto omunye umuntu wona umsebenzi kaNkuluNkulu kudalwa yini lokho esingoshunya ezayo
ake ngibuze ngiyabuza abantwana bafowethu ukuthi lokho ukuba ngihlale ngiyelapha kubaba ngiyothi baba sengicela ukuba usibani bana beyinto ethize baba ngizocela usibani bana beyinto ethize nimphoqelana uNkulunkulu phakathi kwenu yini ledala banifundisa uNkulunkulu umsebenzi wakhe ubani lo wayazi ukuthi kukhona umfundisi kuleli bandla ubani lo wazi ukuthi kukhona umvangeli kuleli bandla ubani lo wazi ukuthi kukhona umshumayeli kuleli bandla ubani lona ohamba uhlasela ubaba lapha athi usoyileke kubaba ubaba uthi akuzokwenzeka lokho uthi wena mina kangihambisani nalokho baba akushokho mina lokho kufanele ubakwenziwe kubani ulahlekelweni kodwa akaphindele ngane emsamo lapha wawusuke khona usalapha uyocela uNkulunkulu akuthandazise ukuze ubuye inakhuza isiqinile usuze indlebe zakho seyibhokile ungasafani nami mina ngisicuthe kungani maNazaretha ngelinye ilanga sisemkhayidini hleli nje ubaba uyaphenduka kwakuhleli nje amakhosi ambalwa kwakukhona nasenyakatho umsimba uthi ake ngibuze wemadoda kusuke kwenziwa yini umuntu asala ingane yakhe beyodwa wena ube nezingane ezintathu nezine kodwa wena usondele ngane yalo muntu onengane yodwa uzuyifisela ukuba uyibulale lengane yodwa kodwa zakho ziyishume ekhaya kawudingile ukuba kuhambe neyodwa phakathi kwazo kodwa ufuna ukwemunca lona onengane yodwa kwakubuza ubaba ilanga emkhayideni lokho khuluma kakukho nje lapha phakathi kwethu maNazaretha lokho kakukho ukube kuyacinyeza benzokucimeza ngithi ngekhanda kukhona benzosho ngithi kukhona uzudala icebo lokusenza intandane besikoneleni yini lene sikoneleyo nengaka lapho uNkulunkulu engafika phakathi kwethele ukhemi ngawunyawo lunye ngathi kodwa izifo enangacasuki uthi kade wenza lokhu ugule uphathwe isisu usuke ngejubani uye kuye uyothi baba sengiyagula kangaze nilale lo akana kubuza nokuthi kade uthini kuye ufika thatha ukufa kutshike lapha uhambe uphindele wena uyocabanga lento yakho obuvela uyicabanga lokana lo luthanda salipho wakho ake sifunde incwadi kaDaniel Daniel 6 verse 21 soqala khona khuluma ngengozi kungenzeka lo uNkulunkulu asinaka akukho lutho angaluphethe lo njoba silapha nje imanga sakhombe lo mhlabathi ungaphenduka ubheke phansi
Umanje silele sicabanga ukhona umuntu ongahamba umhlaba wonke aqoqela abantu kufika isikhathi sokuba wena nje uhlale uphathwa isisu njengami njobe ngigula njobe inyongo engavumi nje ngiguqa ngenkani inyongo akayivumi kangiyazi ukuthi ngikhehlezwe yini ithanga liyadudumela angazi ukuthi ngenziwe yini angena BP mina umlungu wafika wathi umngaka eminyaka yakho ngasho ngathi ngoka 71 lo nguphethe manje wathi hawu kodwa indaba uhlani ka una BP ka una shukela uDr Lafanike wathi uhlani yini lento ekwenza ungabe nakho lokho ngihlushe ngathi ngihlushembe ushembe ohlini inhlobo zezifo nalokho ngikhomba konje ngiyazi ukuthi kuyehambela njena awuzukwenza lutho ngizofunda ukuthi ngisho ngani lokho funda lapho uDaniela wakhuluma kuyo inkosi ithike lencwadi lapho uDaniela wakhuluma enkosini Nkosi mana njalo uThixo wami uthumile ingilosi yakhe uthike utshela inkosi ukuthi wena nkosi mana nje ukho konke lokho uJehova lo enginakusho uDaniela uyithumile ingilosi yakhe kimi uvimbile imlomo yezingonyama uthike uDaniela laphana uyabona nkosi lezi ngonyama ezikhona engiyophoswa kuzo lo uNkulunkulu wami uzokuyivala umlomo nawe uzokuvala umlomo nezikhwamana zakho ushambe azingilimazanga uthike uDaniela ayizange singenze lutho mina ingonyama lezo bungiphose kuso ngokuba phambi kwakhe ukulunga kwafunyana kimi ithike lencwadi ngobe phambi kwakhe ukulunga kwafunyana kimi naphambi kwakho Nkosi angenzanga isono naphambi kwakho njengoba uzungidalele konke lokho nje angaze ngenze sono kusho njalo lencwadi lapho inkosi yajabula kakhulu yesijabula nayo yayeleza ukuphula uDaniela emphandweni yabe siyaleza ukuthi kungcono uDaniela ngimkhiphe kulomphande bengimfake kuyo ngobe lo uNkulunkulu lengilozi ayinikiwekho isivala umlomo weingonyama zathi thaqa ayisakwazi ukudlala utho akutholwanga ingozi kuye akuzange kwatholwa nje ingozi kuDaniela phakathi emgodini ephuma eingonyameni ngokuba wayekholwa kuThixo wakhe ngobe wayekholwa kuThixo wakhe losinaye lapha uye lo uNkulunkulu losinaye lapha inkosi yase iyaleza yayisiyaleza ke inkosi bathi baletha lamadoda amceba uDaniela laba abantu ababekade behleba uDaniela ibona baqoqwakho baphonsa emphandini wezingonyama wona laba abantu ibona baphonswa emphondweni wezingonyama uzoza ukuthi ingonyama zajabula kanjani ngapha nabantwana bawo baphoswa kanye nezingane zabo nabafazi bawo wena njalo uzophoswa kanye nomkakho nezingane zakho like through to down 6 feet phansi zathi izingonyama zeqa phezukwa ingonyama zajabula enye yajomba kwenye ibona nice meat eqhamukakho esifikile lezo uja owayevala umlomo ngenkathi kungena uDaniela bengakafiki phansi emphandweni bengakafiki zabe ijabula ingonyama zethi yangena inyama namhlanje waseyithatha uthi ubaba lapho konke manje singayinakeli uthi njengoba uphikelele ukona nje uma uthi weshembe engasabela uzokwenza njani kazi ujabula iningonyama lezo yobujikijelwe kuzo ngaleso sikhathi zacaboza onke amathambo abo zadla inyama zafahloza namathambo konke bathi zathi ingonyama ze good meat lene sitholile lapho uDarius inkosi waloba kuzo izizwe zonke ngaleso sikhathi inkosi yaloba izweni zonke kuba asiwe lo uNkulunkulu kaDaniel ukuthi uba ngiyabonga mfowethu ngiyabonga khuluma ngamaNazaretha ngendaba esimenyelwe yona sisesikhumbuzo senkosi inyanga yesiZulu maNazaretha ake ngisho nami ngobe kuningi lapho ngephule khona
phela kade kwahlaza izicini uJehova wanqaba nami 1977 ngoJune ubaba eselinda ebuye enyakatho eqala ukuba hlale kulesi sihlalo inyanga esulu ngathi ngilele kusuku ngaqhamukisele isele lesaba kabi ngalonto lafele lakhipha umlilo ngafika ngathi la shaya isitho sami kwasa sinjengeselesele kwathi insukwana ngigula ngabuye ngabona unwabo ekusuku kabayekile ukuyenza lento yabo banithumelela unwabo nje uze poison wento lwaphinda lakhipha umlilo ngomlomo ngafika lahlaka useleso sethi isitho sabola ngagibela ngahamba ngashekelela inkosi kuJuni ngayifica elinda kwakusahlandula ukusathi maningena etempelweni kubekiwe indishi ngaphandle imase niphuma nihlambuluke nonke ithi inyanga sihlambuluka isho ngobe kade sigila imkhuba efuna uba sibe ngcwele sesizonile ngoba umthetho sase siuyekile sesizenze intando yethu ngisho umgido waphuma ngesikhathi esithandwa yithi lapha eParliament sesamukela isiqalekiso sasigwinya ngangafika ke le ngathi mamfika hamba ngenduku ngehla sansi lapha eBhilinjini nganqamla ngeinyawo ngadabula ngaqhamukela lapha emadokodweni na umama elinda ngaqhamukela kuyo ngaqhamukela ubaba enikelisa inkonzo esivaliwe ngafika ngathi ngiyaya kuyo azangambuza wathi hamba ubuye kimi kuseni ufike kuseni kakhulu qonda ukukhuluma indaba kaNkuluNkulu maNazaretha Imangi ngaphindele emuva ubaba uyangxosha uthi ke mangobuye kuseni ngifa kuhlungu kanjena kodwa wayefuna ukuba ngibone ukuthi ubani kwathi kusuku ngalolelo langa sengilele ngafuka ngabuka isikhathi kwakusamfaka 12 ngabona kuqhamuka intungo luyizinhlobo ezintathu eMpumalanga kuhlezi ubabila ngalapha ubaba inyanga esulu ehlezi lapha zafika lezi intungo zenkosazana zangena kubaba inyanga esulu uthambo ufike kuseni ngathi mambu esiguqweni elinda ngihambe ngixolela ngenduku ngathi ngiyabheka ngamfice emi lapha eFulanda eseme eFulanda faka amapijama ngathi kanisaya endlini ngaya kuyo wathamba ulanda amafutha abantu basemhlabeni bayahlupha mthatho kabakwazi ukwahlukanisa izinto shiqhawe lasesulwini phela batwana bakaNkuluNkulu sikoniwe imbeleko uNkulunkulu afika nawo inkulu kuphela yithi nje njobe simgenduza emhlane nje sibelethe lapha esidede yakhona phansi phakathi nomfula ngoke nibonga ukuthi uzohlamba kanjani ngobe uma ubelethwe uhamba emfuleni kufanele uququbale ngobe lo hlamba akho uyena hlamba akho uma uke wamluma phakathi emfuleni wakuqhushizo sapha phakathi emfuleni wathi ke kimi hamba thatha amafutha ngawalanda amafutha wathi hlana lamafutha gcobe lapha kuzophela lokho ngahamba ngiqhuka ngangafika kuJuly ngabuya kodwa kwathi la eJudea zakhala igubhu nhlezi lapha endlini ngesinyebezo zithi photha mahlweni hayi mathatha izinto zami ngathi ngcono ngiqhuke ngiyakhona ngashaya kwabili kwehlinto la ekhanda ngesokuqunzi yehlela phansi enyaweni kwaphuma imilomo emithathu lapha esithweni sami kwaphuma amathumba amathathu ngesikhathi esisodwa athi mayisika kwaqhuma ubovu kwingane kwakhe okwase kusekhanda yakhipha inyanga isulu kanjalo ngelinye ilanga baphinde bangigwinyisa yambamba insizwa ngizoyisho ngoba kakuyayikholwa yazisho yona yathi mina ngumfo kaNyembezi sayisilapha ku Victoria Street la ngangikhona kusuku ngephupho iphethe uphondo lude esabambana nalo yalushala lapha ke mokwasa kuhlezi ihlwele iminyama lapha ke mela linqumeka bilehlizweni ngafika khona lapha kubaba waphinda lona lelo gama wathi bazenzela nje abazukwenza lutho
wanika amafutha kunodokotela abakhona la ekhaya kwafika insizwa empile kusukunilele zafike zanilalisa phansi zanihlinza lapha zathi gqeke zathi donsi ihlule lide lapha kimi kwasamphilile maNazaretha uNkulunkulu phakathi kwethu maNazaretha ngelinye ilanga 1982 uyaphuma la eJudiya utheke imi phela nesiwa kwakunomhlangano kaMashi ubaba bamkhulu bathi mabe obhajatiswa ngoMashi babuye bakhipha inkomo embili bamisa umhlangano kodwa ubaba mkhulu wayesethi niyazi ukuthi bajadumana enza lesi sivumelwana uNkulunkulu manje lezi inkomo ingasafi kohamba abantu na bathi cha sikhishwa ethi sizokukwenza kwakunomhlangano ke kaMashi okwabo owabe abaphuma ngawe sibeni kade beobhajatiswa basina baze bafike ekhaya kwayilowa khombe inkomo zabulawa lezi inkomo zaseyimiswa kwase kuba umhlabelo walolo usuku lwabo olwalumisiwe njalo uthi ke ngobe ngangiyobika sekupheliwe kithi kwagcela amathuna esuka le ngaphesheya komhlathuza azoshaya ngindlovu ngahla ngaphambi kwananga umfowethu uthi lalela lapha namhlanje asizukubuyela kule angilozi yayinolaka sizocinga olunye usuku nenye inyanga sesiyoya ngaye enelisiwe siyocisha lolo ulaka waphuma la eJudiya ngo1982 waphuma la eJudiya wahamba wafika izindlu ngangiyakhiwe ngalo lelo langa lapha enelisiwe kodwa wafika khona ngalelo langa kwanade kwasinwa kwahamba umuhlo ohlanga phansi komhlabathi kwahamba yonke into kwavuma izinto zakheka lapha enesiwe njobe namhlu khona nje lo wamsi kufika intombazana yakwaGumede ihamba noma siphuthuma ogane umfana osalwa intombazana yasemanzimeleni bathi badakiwe ngalelo langa bayafika bathi bamthathu sifuna ukubona uShembe uphi ngithi mina ngizameza ngidakwe kanjani abantu abazana angeni lento engishoko athi sikhombisa uShembe thina sifuna uShembe nifunani ithi le yakwaGumede umlamo wami ethi wesibani ngifuna ingane yomfana kuShembe idedele uphi la ikhona ngagcina ngathi osane ngahamba nabo ngafika ngaguqa ngaphambili ngamfuna basondele kubaba ngobe banuka utshwala khuluma uNkulunkulu angahlukanisile uthi angatshingi lutho umqoqo wezinto zonke isemhlabeni ithi le ikhipha usheleni lentombazana yakwaGumede iubeka lapha etafuleni kubaba uthi baba khuluma uthini ithi ngifuna ingane yomfana kaninayo ingane yomfana baba uthi baba kulungile usuyitholile ingane yomfana uzoyithola iyathula ngithi mina thana amen thatha phela into yakho uyilandile iyasho ukuthi amen uyasuka uma siphuthuma ubeka uthi oshelena ababili ubathi bhaqa etafuleni uthi nami kaninayo ingane yomfana ngizocela ingane zabafana ithi inyanga isulu usumthosa ubatholile abantwana hamba uzobathola ukhona usheleni usaqede nje ukufunda uyasebenza manje wakhulela lesi sidakwa sasekhweni lami safike sakhulela samthola lo mntwana ukhona uphundlela ensizwe lapha uma siphuthuma wazala ingane embili ayicela lakho ngaso leso sikhathi sikhuluma kaManazaretha ukuthi sididwe yini manje yini into esisididile saba nemvunge nenxokozelo kasafuna noma omunye ahuhleke komunye njengoba kade kusho umvangele kuseni ngeke nje nilale namhlanje nilale emvulile lapha endlini kungasangekho ndukile abahlupheke laba abantu bengicinga ukuthi ngishonephi ngeke nje ukuhla ngikushiye lapha egcekeni ngibuye ngikuthathe ngikuhle ngabe ndale ubaba umsebenzi omkhulu kabi ukuthi usefika umfundisi umjada kasekho kuphuma phi lokhu phakathi kwethu sesala la siphethe uShibosh wokuthela eminyango safika sengawuphethe uShibosh lapha ekhaya safika sizosindisa namhlanje siphethe uShibosh bokuqasithela eminyango kufelaphi lokhu maNazaretha
kungesidabukele kodwa uyithathe lentwana yakho iphindele isekhaya uyoyibeka usidabukele njena usankulunkulu angene kuwe usithethelele uthathele lemvushwana yakho uyiphindele isekhaya uyoyibeka lapho uzuyikhumbule khona usuke nawo lapha phakathi kwalento enhle kangaka usindwa isiguqungu uzothatha nangwe usibani bani kwenze njani uthande safika nalo lapha uyazi ukuthi uma umuntu efika uzaguqa phansi ekhuluma nawe lithi lingakashoni ilanga mase ebule emfuleni afumbathi sibhakela akakwazi nokuthi uyini sekuvuka ukufa kwakhe kwalapha esuka khona bantwana bakaNkulunkulu uhlushwa yini baba umuntu osithanda ake mfuni incwadi sisekhona isikhashana esincane kusele 2 minutes uJoy ncwadi kaJoy verse uJoy 2 verse 12 2 to 12 Ngakho ke manje usho uJehova ukuthi phendukelani kimi ngenhliziyo yonke yenu ithi ke lencwadi ilento uNkulunkulu asibizele yona phendukelani kimi ngenhliziyo zenu nangokuzila nangokuba sizile izinto ezimbi nangokukhala nangokulila sizikhalele silile kuNkulunkulu wethu nedabula izinhliziyo zenu inhliziyo lezi ezimbi zethu masizidabule nengadabuli izambatho zenu ningahlebhuli ingubo hlebhulani inhliziyweni ufaka uNkulunkulu phakathi kuzo niphendukele kuJehova uThixo wenu niphendukele kuNkulunkulu naNkulunkulu wethu kufanele wasiphendukele kuye eNazaretha ukhona nje ngokuba unomusa uyahawukela ake ngibuze ubani onothando lolu thando lulapha esesihlelo sigonilekho batwana bakaNkulunkulu lolo ongesho ngathini kuye akasho lutho uyakubiza akunika imali akunika isibusiso akunika yonke into ufuna inkomo akunikeze siganiwe njena siya kuye sifuna imbuzi kuye sifuna yonke into yasinika iluphi nalo uthando lusiphendulakho olusenza sigcine simenze abe uthaka kuphezulu kwalolu uthando lungako sifanele basibenalo kuye analo yena kithi uphuza ukuthukuthela akathukutheli lo uNkulunkulu wethu sinakubuya thukuthela ngabe uthi akangasuka lapha ngoba akakukha ngakwazi konke sikukhuluma emagumbini ezindlu yakwazi ngizoyifunda leyo ncwadi uvame ubunene uvame umusa nokunene kuphela kuye udabukile ngokubi udabukile ngokuba ebona izinto ezimbi esizenzakho ubani okwaziyo ukuba ngabuye yena dabuke ubani omunye siyakumthola uyabuya sidabukele ashiya emva kwakhe ubusiso aphinde emva kwakhe ashiya isibusiso nikela ukudla nokuphuza kuJehova uThixo wethu na kodwa ke mbuzo somile nje eNazaretha uma ngasathatha amanzi ake ngikhuluma imanga asavuselwe yanto yakhe ngobe phela nangu uyakukhawula ukusho njalo umvangela ukhawula uthi uyise wahamba nobabamkhulu bathi mabe sentabeni zalema empondweni yesindla mhlathi kamayekisa yesisuku sifika icinga isihlathi sihlala phansi yesishaya into indweba yayo bathi uthi ke le ndweba ukhona bayasikha abadala phatho babamkhulu lenethi waseshaya indweba ebizwise kakhawula wathi uyagijimuyise usho njalo ukhawula wathi uyagijimuyise wafica isihlahla sivutha umlilo sonke ushembe phakathi
uthi ke mase phumile kulomlilo khawula iningi ubiza ungesi uthi ukhawula baba ngibona kuvutha umlilo uphakathi uthi cha bo khawula bemfuna ukukutshena ukuthi yimi lo engangimemeza uMoses engithi makasondele lapha akhumula imbathatha zakhe asondele endaweni eyingcwele nifuna muphi uNkulunkulu Khalisani icilongo eZiyoni yahlukanisani ukuzila nimeme umhlangano hlanganisani abantu nahlukanisa umhlangano nebuthe abadala nihlanganisa abantwana nabancelayo ngiyabona sobe siya entabeni asika entabeni manje kuzakwenziwa lokho mase siya entabeni nalapha ekhaya kukhona sisemhlanganweni kwehlukanisiwe ngicabanga ukuthi bayakwasa udinga noba sekufunde uyakwa emawula ledokodweni nje uyazase ukuthi kukho into yakho nje wena wedwa ophambene nalo msebenzi kaNkuluNkulu owenzakho njobe kukhona lezi zinto ezingcole kangaka nje nithi ngegceke ngeke ngizisho yekani ukutshinga lezi zinto ade ngitshela umshumayela ikhonza into ezimbi la egcekene nithi ngakhe ngafanele noba ningene nazo kulomusi Ngoselani umsika kaNkuluNkulu Inthatha ukunuka ongcoleko nje ukuthi ngegcekeni kweqiwe ngabantu bakaNkuluNkulu abangcwele Luka 12 Qala verse Luka 12 qala verse Sheshisa bathe kusele inakhuza amaminute elilodwa ngalenkathi sebebuthene abantu abayizinkulungwane ngenkathi abantu bebuthene bezinkulungwane bengaka beza banyathelana hayi kakukhona ugqoka ubaba usaze wathi angene esontweni insimbi ingashayile ngenxa yokuba omunye unkosikazi wafela emehlweni nami ekuhleni bamgcoba waze waphuma umphefumulo du abantu bemgcoba ngenyama waqala ukuthi kubafundisi bakhe xwayani imvubelo yabafarisi angazi ngobe laba befundisa okukhulunywa ngabo yibo laba abaseNazaretha akungaka nje abantu kufanele sasi inyanga yezulu bakhona ababekhona msukwane isibiza ngoJulayi wawuselinda babekhona abanye wayekhona nje uNtombela babekhona nje abanye esiqoqe uyabuza ukuthi bangaka abantu akade bekhetha inkosi lapha wathi umathonsi umfundisi wathi baba bangama52 wathi lalelani lapha eseqedile wasibizele fulani wathi lalelani lapha wasethatha isihlabelelo esithi wathi niyasibona lesi sihlabelelo sathi baba wathi lesi sihlabelelo sakhandwa ubaba nobaba siqedele umnewethu mina kanginofaka lutho mina ngizophetha imbenge ngiyaqoqa manje ngibuthela phakathi kulesi sihlabelelo sengiyahamba mina ke into enginiyala ngayo emva kwami kulesi sikhathi esikusona kuhle ngisho lokho